Srbijom upravlja najgori ološ. Zoran Đinđić, Nebojša Čović, Goran Svilanović i ostali. Ali ološ ne može dugo da vlada Srbijom. Ološ će morati na dno duboke i mutne reke gde mu je mesto. Đinđić pobeže u Frankfurt. Njegov Bagzi na Đinđića naleteo kamionom. Pa misli Zoran Đinđić da može 12 godina da intenzivno posluje sa mafijom, da učestvuje u svim mafijaškim delatnostima, a sad po nalogu Amerikanaca tako jednostavno da otpiše mafiju. Ne može. Zoran Đinđić mora da podeli sudbinu sa svojim mafijašima, sa svojim surčincima, sa svojim Bagzijem. Jer Zoran Đinđić je isto što i Bagzi. Kaže onaj nesečni Dušan Mihajlović, kriminalac i lopuža, Bagzi ima kriminalni dosije. Pa ima Bagzi kriminalni dosije, ali Bagzijev kriminalni dosije nije veći od kriminalnog dosija Zorana Đinđića, Nebojše Čovića i ostalih. Jer Zoran Đinđić je isto što i Bagzi. Kaže onaj nesečni Dušan Mihajlović, kriminalac i lopuža, Bagzi ima kriminalni dosije. Pa ima Bagzi kriminalni dosije. Srbijom upravlja najgori ološ. Zoran Đinđić, Nebojša Čović, Goran Svilanović i ostali. Ali ološ ne može dugo da vlada Srbijom. Ološ će morati na dno duboke i mutne reke gde mu je mesto. Đinđić pobeže u Frankfurt. Njegov Bagzi na Đinđića naleteo kamionom. Pa misli Zoran Đinđić da može 12 godina da intenzivno posluje sa mafijom, da učestvuje u svim mafijaškim delatnostima, a sad po nalogu Amerikanaca tako jednostavno da otpiše mafiju. Ne može. Zoran Đinđić mora da podeli sudbinu sa svojim mafijašima, sa svojim surčincima, sa svojim Bagzijem.